my god. Oh my god. Amen. Yesus goftar. Yesus goftar. Yadinan. Yesus yadinan. Yesus Yadinan. yadinan. Hallelujah. Aleeluyya. Yesus galatomi. Yesus like. Bye like. Amen. Yesus ጌታ ነው. Yesus galatomi. Amen. ዋቃ ጉዳን ገለቴፈደ ኢየሱስ ጉድ Yesus ጉዳ ኢየሱስ ጉዳላ Yesus ጎባስ ኢየሱስ ጎፍታላ Yesus አላበዩ 요为他 예수스 바에 민발为他 예수스 짜고 민발 예수스 뚜카 민발 예수스 구다 ወንጌል ሌላ ሁንዱማ ፊላ ኦምናኒ ከኢየሱስ ይስራት ገዳደላለን ረብ ተው እንዳትበላሽኝ ተው ይቅርብን ይሄ ነገር አላማረኝም ጮማ በጣም ጮማ ጮማ ብቻ ስለ ጮማ እሺ ጮማ ላይ ነው ጅንስ ስለ ጮማ ነው ጨጓራ ቶሎ በላኝ አረ ወደ ውስጥ ግቢ ማሁን አወራሻለሁ ነፍሴ ትንሽ እኛ ጮማ እያልን እዚህ አንተ ጨጓራ ማለት አለብህ ያው የበሬው አካል አይደል እንዴ ለምን ተዘጋናለህ ነፍሴ ሼም ነው እኮ በጣም ወጣት ልጅ አይደለም እዚህ ስለ ጮማ እያወራን እዚህ ሰንበር ምናምን ጅንስ ምናምን ትላለህ ሼም ነው እንዴ በጣም የኑሮ ግሽፈት ነው አይ ሼም ነው በጣም እናስብ እንጂ እንዴ እዚህኛ ስለ ጮማ እያወራን በመሃል ጣልቃ ገብተን መሰስ ብለህ ገብተህ ታፈለኩ ለምን试试看。አስራ አምስት ምርጥ ልብስ በ10 ብር ትሸጣለህ? በ10 ብር ሽጬ ልጨርሰው እንዴ? አው እንደዛ ላድርጎ ቆይ 10 ብር ይላል። በ5 ብር ትሸጣለህ? እዲ ምንድነው? እዲ በ5 ብር ሽጬ ልጨርሰው። 5 ብር ይላል። ምርጥ ልብስ የኮሪያ የቻይና ሁሉም እዛ አለ። ምርጥ ልብስ እዚህ ነው ያለው። ስንት ነው? 250 ሳንቲም ትሸጣለህ? እዲ አልሸጥም። ምንድነው ዛሬ? እዲ ምንድነው? ቆይ ዛሬ 15 እምቢ 10 እምቢ 5 ብር እምቢ በነፃ ልበለው ልሞክረው። ነፃ ምንድነው ነፃ? ልብስ ነው። ኖ እኔን ሳይወስዱት ከዚህ ልሂድ። Mani mal ko dajir tagurba nu talcho fi me talchi yu fe be ko bara wani takka no
فيش كيفش الرجاب صمني دفاجر كوني كونو أمر تجي تكاب شاكل إجاني لك ما أنقلاك سني لا إيه لا تلشي لا تلفم كارشيكم سديك بشن كما سديه كمالي نا كفلو فيمو أدبي كبايو مش لا أدبي ماني نا لكن إنه ما أضع بشان تكور أبطني سيدة أراجنا لكن ما بيت أوسيت تجاري ما دابي لما تسمر خدت لكن سيفي ورا ماربات هاي ليس أنا أنا هركم أكيد تدو تبس هركم أكيد ورا ماربات يسون اللي ما يحلو في مرة أنا لما تما أسمع حسنا هم يتقبلوا أنا متى والبيت سنو قاف أنا سرقي قبل التنين تنين شفتني من ماربات الله أوسيت تجاري ويتو مسألة أنا ما أبصر ويتو مسألة أمني كل جاي بديت هم أما أجوله متين هو سني ماشلا صح بديت هم أوسيت تجاري مكاكي في إسجرات نوسا كتا Muzikuun jedhama sun kattaan jiraadhaanis. tolee gaaffiin isin gaafadha dhiiba dhalchuu hin taaneef nu laammanuu irribaa baane jetteen tallii maal yaaddeeti itti dhiiba dhalchuu hin taaneef nu laammanuu irribaa baane jetteen tallii maal yaaddeeti irra deemee gaaffichi itti dhiiba dhalchuu hin taaneef nu laammanuu irribaa baane jetteen tallii dhalchuu hin taaneef nu laammanuu irribaa baane jetteen lamaanuu irribaa baane jetteen talli waan faayidaa hin qabnee fi dhamaanee jechuu barbaada. Anis akkasuma yaada. Eewwam akkasitti bakka waanuma faayidaa hin qabnee fi dadhabbii faayidaa hin qabne yookaan firiinsa. Ammatu daqiiqaa 10 Itoophiyaa bulchisiin jedhanii maal goota? Daqiiqaa 10 Itoophiyaa bulchisiin daqiiqaa 10 natti laatamu qabi. Utuusiin jedhamina utuudha waan ta'eef utuusiin jedhanii maal gootaan daqiiqaa 10 kana gidduutti? Yaadaan qabu kanarratti. Kuyyuun gootuuti. Hin bulchu. Yoo bulchuu barbaadu. Daqiiqaa 10 miti guyyaa 10 kun bulchu. Kun taa'aaf gaaffichi. Gaaffii biraa isin gaafadha. Bulchaatu mana keessa rafaa jira. Achii hattuun mana seentu. Gaafa mana seentu mi'a mana keessa jiru fuutee baate. Gaafa seenaa hattuun sun mi'a sana fuutu inni immoo ciisee dhaggeeffata. Waa tokko iyyuu hin jedhu ciisee ma ilaala malee. Bulchaan maaliif yookiin hin iyyine yookiinis immoo hattuu kana mana keessaa ari'uuf hin yaaliin goone. Waardiyaa qaba kaa waardiyaatu qabu qaba malee inni bulcha. Namni waardiyaa qaba jechuudha. Jechuun irra deemee gaaffachitti kaa. Bulchaan maqaa isaadha malee yookiin Tolosaa ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf Tolosaan hoogganaa mitinni utuu rafaa jiru hattuun dhuftee mana seente mi'a mana sana keessa jiru fuutee inni garuu iniyyuusi inuma ilaala garuu maaliif? Homaan dubbatu qabeenyi chan eenyuuti? Kanuma isaati jechuun kanuma mana sanaatti. Egaa seeraan gaafachuuf ta'a kaa booda. Maal yaaddu? Akka yaadutti hin dubbatu otoo arguu dhiise taanaan hattuun silayyoon guddattuu haa fudhattoo deema dhiise. Inni immoo jarri sun yoo inni itti dubbate yookaan irratti yoo inni ka'e lubbuu koo miidhuu danda'u. Kanaadhaaf anaan miidhuurra immoo meeshaa kana fudhatanii haa deemanii waan jedhu yaadee callisedhee yaada. Deebisaa walumaa galatti isinii deebisuu fi bulchaan daa'ima ture daa'ima ji'a lamaadha. Haasa'uu hin danda'u. Kanaafidha kan inni ilaalaa ture. Hola. Hello. Sam? Do you remember me? አስታወሽኝ ወይ? Huh? How are you? How do you do? በድጋሚ ስላየሁሽ ደስ ብሎኛል። She said? I'm really happy to see you. Thank you so much.
Look, I believe. Do you believe in God? በአላህ ታምኛለሽ ወይ? You know there is nothing impossible for God to do. Right? ለአላህ ምንም ነገር ማድረግ ቀላል ነው ይቻላል። ለአላህ ሲፈልግ ነገር የለም። Yes. God is a healer. Just believe in Him. Okay? ፈጣሪ ማለት ነው በሱ ማስተዋል። I believe she will be good. You'll be good, I promise. Okay? Thank you so much, everybody. Please, I want you to help me translate, okay? And the first time I came here to visit her, I made a video and I posted it on my social media. I called on people to support her, and which people has done what they can. Of which, if anybody wants to help, they can still help. Okay, we put her account number. We're gonna put her account number again in case people want to support. Okay, this is the woman with the cancer, and her mom as well is here. We came back here because Nappiin and Jeff Paul. These are the people that doesn't live here. Okay, they live abroad. They sent me. They made some MoneyGram transfer for me to go and give her because they really want to help. So I brought the ones the people gave me from abroad, and I believe some Ethiopians, okay, has made some transfers to her account, which I saw. So, and I'm happy with that. So if anybody still want to help, I'm gonna put her account number as well. So if anybody still want to help, they can still help. Okay, please help me translate to her. የሚል አሁን እሱ ያለሽ ያለው ከዚህ በፊት ባለፈው መጥቶ ነበር ታስታውሻለሽ እና ያኔ የመጣ ሰዓት ላንቺ ሰዎች እንዲረዱሽ ቪዲዮ ለቅቄ ነበር እና ብዙ ኢትዮጵያውያን አንቺን ለመርዳት ቪዲዮውን እኔ በለቀቅኩት ቪዲዮ አንቺን አይተውሽ ብዙ ሰዎች ሊረዱሽ ላንቺ አካውንት ገንዘብ ገቢ አድርገዋል እና ደግሞ ከኢትዮጵያ ውጪ የሚኖሩ ቅድም ስማቸውን እየጠራ ነበር እነሱ ሰዎች ላንቺ እንድሰጥሽ ዶላር ልከውልኝ ወደ አንቺ አካውንት ገቢ አድርጌያለሁኝና እነሱም አንቺን የሚረዱሽ ሰዎች ብር አስገብተዋል ነው እንደሽ So the people that sent the person that sent me here was Jeff Paul, okay, and Nappiin. I would like her to please say thank you to these people and thank you to all the Ethiopians that has tried to help her. Please. Jeff Paul na ማነኤሊና የሚባሉ ሁለት ሰዎች አንቺን ለመርዳት ገንዘብ ገቢ አድርገውልሻልና እነሱን አመስግኛቸው. Yes, all the Ethiopians that tried. እና ደግሞ ሁላችሁም ኢትዮጵያውያኖች እኔን ለመርዳት ስለተረባረባችሁ አመሰግናለሁ. እና ደግሞ ይሄን ገንዘብ ያስገባችሁልኝ ሰዎች አመሰግናለሁ ብለሽ በአንደበትሽ መናገር ነው. ሁላችሁም ኢትዮጵያውያኖች ስለላችሁ አመሰግናለሁ. Okay, thank you all the people that supported. She has just said thank you to all of you. We came all the way from Addis Ababa, from the capital city to here in Butajeda to give her what you sent to us. Okay, this is what they sent to you. Okay, and I hope it goes as long as it can go. The most important thing is at least for her to get some food to eat. Okay, and where is the account number if she wants to give me the account number? So I put it in this video for if people want to support again. That's the account. Guys, we are back here. This is her account, and yes, I would want anybody that can support. Please, this is her account number and her name. Please support. No matter how small it is, it's something. Please, I beg you in the name of God. This can go a long way. You saving someone's life,
you're making someone to live longer. Okay, I really appreciate all the people that that supported in one way or the other. But I tell you one thing: the givers never lacks. If you always give, you will never lack, no matter what. Thank you so much, all of you, for supporting, and may God bless you. Thank you.